L-sezzjoni nisa l-sidien tal-vestwari, tal-vari, tal-istatwi u tal-oġġetti sagri esibiti oħra. Nirringrazzjaw ukoll is-Sur Mast Hermann Farrugia Frantz u l-Banda tal-li għal darbohra oġobhom jsegwixxu programm eċċezzjonali ieħor fil-ftuħ uffiċjali ta' dawn il-birijiet. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas nirringrazzjaw lilkom tal-li ġejtu magħna hawnhekk illejla u nawguralkom lejl it-tajjeb. Dis-sena se niftħu marċ funebru l-ultimo pensiero ta' Riccardo Zandonai. Sejrin nisimgħu s-sinfonija li tiftaħ l-oratorju per-magħruf Messaja ta' George Frederick Handel. Mill-ġdid Maestro Hermann Farrugia Frantz. Min fuq is-salib imperreġ, kif kien bejn sema u art, lil-Marija tagħna bomna biex tfejjaqna minn kull mart. U Marija tad-Doluri, brida soda nweduk, li dan niket intafulek u bqalb niedma inħobbuk. Lil Ġesu ibnek waħdani, li ma nżidu noffenduh, bibin qalbna imberħulu, hemm mal dejjem inqeduh.
nippreżenta lis-soċjetà tliet marċi funebri ta' kompożituri kbar, dawn huma Nicola Montebello, Hector Dalli u Sur Mast Vincenzo Ciappara.